Salibonani lonke bafundi bogwalo lokuqala kumfundo yaphezulu. Ngiyalamukela njalo kuzifundo ze-EduWave. Isifundo senu lisethulelwa ngunkosikazi Doreen Mhlophe. Ngihamba loSiphiwe, Themba loThinashe. Ake libingelele abalaleli bangani bami. Salibonani bangani bethu. Kasingalibali bafundi kuphatha usiba lokubhalisa, ugwalo lokubhalela loba imitshina ehlukeneyo yokuthatha okuzafundiswa lamhla. Bazali, ngiyalicela ukuba lincedise abantwana abangabe bebhekane lenhlupho ezijiyeneyo. Abantwana abazwela khatshana kabahlaliswe eduze lezicingimazwi zomsakazi ukuze bezwe kuhle. Kulabo abangezwayo endlebeni, ngicela libachasisele ngolimi abaluzwayo. Ngiyalamukela abafundi kusifundo senu sokuqala njengabafundi bogwalo lokuqala emfundweni yaphezulu. Ake sizitshayele izandla, sesikhulile. Ekupheleni kwesifundo sethu, sikhangelele ukuthi libe selisenelisa ukwenza okulandelayo. Ukuphawula izinto ezingaba yingozi kithi ezikolweni zethu. Ukwazi izindlela zokuziphatha nxa sikulezi izindawo eziqanjiweyo. Ukuphendula imibuzo eqondene lokuziphatha esikolweni ngokuqondileyo. Ngithemba lifike kuhle bafundi kulesi sikolo. Kuyini eselikubonile leselikwenzile esikolweni senu? Themba, akusitshele. Asikaphumi phandle mbalisi. Sesaba odadewethu labanewethu abadala kulathi. Lokhu sihlezi lapha. Lesaba umnyama ongelampisi ke bantwabami. Abanewenu labodadewenu laba bayalithanda, abasoze balenze lutho ngaphandle kokulamukela. Zizweni lisekhaya. Khathesi sizaphuma phandle sikhangele izinto ezingasilimaza nxa singaziphathanga kuhle kulesi sikolo. Thathani izingwelo zenu lensiba zokubhala. Sizahamba sixoxa sibhala. Nxa sesiphandle singasabalali sihambe indawo yonke ukuze sifunde kuhle. Sukumani bafundi. Lapha bafundi sesiphandle kwendlu lapho kufundelwa khona ezokupheka. Ukhona owaziyo amatanka la amakhulu. Ngawani? Siphiwe. Yebo mina ngiyawazi mbalisi. La amatanka agcina igasi le abapheka ngayo endlini yokufundela ukupheka. Uqondile mntanami. Ngithemba labo abasemakhaya labo baqondile. Igasi le iyingozi akudlalelwa kuyo. Bangaki abayaziyo igasi? Ingozi yegasi. Yebo Thinashe. Igasi iyingozi, ingadubuka isitshise kumbe isihitshe singayihotsha ngamakhala nxa ithe yavuza. Wacaca kuhle mntanami. Ngithemba sonke sizwile, lani bafundi emakhaya lizwile ukuthi igasi ayidlalelwa, kumele sidlalele khatshana layo. Asidluleni siye laphana bafundi. Liyawuzwa umtshina uyaduma. Kuyini lokho? Sitshele Themba. Yebo mbalisi, le yi-transformer yamagetsi. Yiyo ehambisa amagetsi kizo zonke indawo lapha esikolo sethu. Yikho kanye Themba. Amagetsi ethu asebenza lapha esikolo asuka lapha. Akuqalwa ukudlalela lapha. Amandla kagetsi alakho ukuba yingozi enkulu. Kumele sonke sidlalele khatshana lale indawo ukuze singalimali. Liyezwa bafundi? Yebo siyezwa mbalisi. Ngithemba lani emakhaya liyezwa. Libahle bafundi ngoba litshelwa lizwe. Asidluleleni phambili siye laphana. Lapha yikho lapho okulesibhorane sethu. Lokhu okuduma ngaphansi kwesibhorane yiyo impompi edonsa amanzi phansi iwasa etankeni le ephezulu. Kenje liyibiza lithi yini le itanka? Akusitshele Siphiwe. Siyibiza ngokuthi yijojo. Yikho kanye Siphiwe. Lani emakhaya ngithemba liqondile. Impompi le elapha isebenza ngogesi. Isebenza ngamandla kagesi ayithintwa.
Kenje sitheni ngamandla kagetsi? Themba, Mbalisi uthe amandla kagetsi angasilimaza kumbe asitshise. Ngakho singaqali ukusondela kutransformer. yikho Themba. Lalapha singaqali ukudlalela khona ngoba singalimala. La ngaphansi kwetanka singami khona ngoba itanka ilengozi yokuthi ingawa iwele phezu kwethu. Asidluleleni phambili bafundi, siye kuleziyana izindlu zokufundela ezingale. Sesifikile lapha, asimeni phandle. Akungenwa nxa umbalisi engekho. Sesingangena nje ngokuthi mina ngikhona. Yiwuphi umehluko okhona kule indlu yokufundela lale indlu engilithethe kiyo elifundela kiyo? Ngamatafula mbalisi, alapha made futhi aphezulu. Lezihlalo zakhona zitshiyene zinde. Lezi impompi ezihamba zifakwa emdulini ngezani? Lezi impompi ngezegasi. Leyana esiyibone isetshenziswa ukupheka lapha. Lapha ngeyokusetshenziswa nxa kufundwa izifundo ze-science. Liyawubona amabhakede la alenhlabathi aseceleni komduli. Ngawokucitsha umlilo nxa uthe walumala. Siyawabona mbalisi. Ngaphandle komlilo, minengi imitshina elapha esingakayazi. Eminye iyingozi, ngakho asithinti lutho. Eminye imitshana elapha iletshefu, kasivuli lutho, futhi kasidleli lapha. Lizwile bafundi? Siyezwa mbalisi. Ngithemba lasemakhaya bazwile. Kuqakathekile ukuthi sime phandle umbalisi aze abuye khona sizangena. Hayi, lingasabi bafundi bama bahle, lizafunda okukhulu yikulalela umbalisi. Asiyeni ngale ecingweni olugombolozele isikolo. Sesifikile bafundi. Kuyini esikunanzelelayo? Ngithemba lani elisemakhaya lalinanzelele indlela le egqagqele ucingo kumbe umduli wezikolo zenu. Mina ngiyayibona mbalisi. Ngibona indlela le ecentiweyo, ecentwe kuhle engalatshani. Ilandela ucingo lwesikolo, iyabhoda lesikolo sonke. Uyananzelela Siphiwe mntanami. Ngiyani lindlela? Lani bafundi emakhaya, ake lixoxe ngayo lindlela. Thinashe, akusitshele. Indlela le ivikela ingozi yomlilo. Umuntu loba angabhema igwayi aphosele utshani, umlilo uyaphelela phandle, awungeni esikolo. Ngoba lindlela iyenza ucitshe ungakangeni. Kuhle Thinashe, uyakwazi sibili. Ngithemba lani elisemakhaya likutshayile. Asibuyeleni endlini yokufundela bantwabami. Namhlanje sifunde okunengi. Abasemakhaya, ngithemba lani belilandela kuhle konke ebesixoxa ngakho, ngoba kutholakala phoso kuze zonke izikolo. Bazali, ngicela lincedise abangani bami ukuze bazwisise. Sesifikile endlini yokufundela. Asingeneni. Asithatheni izingwalo zethu zokubhalela siphendule imibuzo elandelayo. Lani elisemakhaya, bhalani yonke imibuzo ezabuzwa. Nansi imibuzo. Umbuzo wethu wokuqala. Qamba indawo ezine esifike kizo okungamelanga ukuthi sidlalele kuzo. Ngizaphinda njalo. Qamba indawo ezine esifike kuzo okungamelanga ukuthi sidlalele kizo. Umbuzo wethu wesibili.
Kuyini okumele sikwenze nxa sifika endlini yokufundela izifundo ze-science? Ngizaphinda njalo. Kuyini okumele sikwenze nxa sifika endlini yokufundela izifundo ze-science? Okwesithathu, i-transformer ilamandla bani ayingozi kithi? I-transformer ilamandla bani ayingozi kithi? Okwesine, indlela ecentiweyo elandela ucingo lwesikolo isivikela kuyiphi ingozi njalo njani? Okwesihlanu, kungani amatanka egasi eyingozi? Ngizaphinda njalo. Kungani amatanka egasi eyingozi? Ngithemba sifundile bafundi. Lizasala libhala umsebenzi wenu. Mina labangani bami sesihamba. Lisale kuhle. Olivalelisayo ngunkosikazi Doreen Mhlophe. Valelisani bangane. Lisale kuhle bangani bethu.